Kosembono sesaba nenkulumo mpikiswano esikhathi ungekho. Uyakhona uma uhlele egcikeni lakababa ufake idalwa zakomalume noma wakhe indlu yakomalume egcikeni elilodwa. Egcikeni lakababa. Hayi Hlomuka mfowethu ngeke. Hayi mina nama ngisadideka. Hayi ngeke. Ngeke ngizwe mhlawumbe abanye betshena ukuthi kuyakhona ukwenzeka kusoze. Kini Hlomuka. Egcikeni mhlawumbe ngithi kangema. Ya. Bese kuphoqa ukuthi kufunakala indla komalume mhlawumbe ngoba uma kusuke kukanjalo Hlomuka. Kusuke ukuthi isandla suke sikuphethe noma sisuke sinamandla kusuke kukhona ukuthi sakwabani isakwamalume. Uma kusuke kufunakala ukuthi nje wena kufunakala indla kaMalume kuwena suke kukhomba ukuthi sona sidala suke sikuphethe ukuthi lapho kufuneka kube neqala kukhona inkinga ukuthi mhlawumbe wena ngoba uhleli lapho awuphelelisiwe nje ngoba uhleli lapho nje. Asaqala ukukhuluma ngale ndaba yakomalume nakababa. Siyohleze sikhuluma ohlezi namaphatha amaningi ngoba abantu abaningi abayiqondi. Hlomuka. Uma uhlala kababa bese kugcina kuphoqa ukuthi kufunakala indla komalume ivuso wena ake ngithi nje uloboli baba kwaqeda wakhishwa ngala wazomukelwa ngala clean bese uyabhubha umuzwa komalume uphele bese kuvela ukuthi no umuntu uyahamba kulabantu ababona abakutshela ukuthi no indla komalume iyakhalazeka ifunakala kubani kuwena ubuhleli kababa iyakhona into enjalo kwenzeka iyazi lo muntu ofuna kuyenza yini ofuna kuyenza iyodwa into engakhona ukuba namandla okuyenza ukuthi emdangwini ngaphandle kwalowo muzwa kini kubo kababa yakhe indlu yakhona kuma ukuthi kwaNtuli yakhe indlu yakwaNtuli uma ukuthi kwakhoza yakhe indlu yakwaKhoza komalume bakho ufaka indlu ngenhla ufake no rounds abawu2 mhlawumbe nendlu ngenhla wena ubona ukuthi wakha kanjani bese ulanda amalokhuza lapha enqweni kaNtuli noma la kaKhoza uzobafaka la ekhaya kucace nje mangabe ufika khona lo muzi ukuthi lemizi njani iwu2 ayifani laphi kwamalume ikwababa la shuthi sekufuneke lapho automatically uyakhumbula ngithi kwena kuyenzeka isithembu sekulandela ungaqondile akubona bonke abantu abanesithembu ngoba kunjani besifuna kunabantu abaphoqwa impilo ukuthi impilo yabo igcine sebaphoqa ukuthi ababe njani ababe nesithembu iphoqa lapho ke lesithembu Hlomuka kufunakala ke manje mase kunjalo kube nomakoti ozovusa lo wamuzwa kabani wakwaNtuli ongahlangani nongema ozongahlangani ukhona umuntu ozoyibuza athi uzokwazi kanjani ukuthi uzale izingane zakaNtuli okwangale okwangala ukuze lento ingabe njani ingaclash awukwazi Hlomuka ukuthi ngathi egcikene elilodwa uwakhe imsame u2 mhlale ngiyimbuza ukuthi kwenzeka kanjani lokho Hlomuka so nje mfowethu obatshela kahle abantu mangingekho Hlomuka bekuthatha ama chance ukuthi cha uma ungabe umuntu awulakhi ibongo ezu2 imsame u2 egcikene elilodwa akukwazi ukuthi kwangema akubuswa khona egcikene futhi kwaNtuli kuthiwa kugcinqa inkomo izobuya kusiphi isibaya ngoba isibaya si1 izobe ikhoza kusiphi isibaya isibahlela amadoda akabani akwangema kuzogiya kanjani bazothini nabebona kuphethwe umese emzini wabo ayisoze Hlomuka into enjalo nje ngiyayiphikisa ayisoze ibe khona emdangwini ngaphandle yakha komalume bese uwazi kumele kunonkosikazi wakhona ngoba yilakha ngoba usulakhila kumele livale kumele ezijani livule liqhubeke ituthi ishunqe khona kube nomakoti ozovula khona nawe uma ufika kube noplastic komalume kube noplastic kwababa ngoba kuyenzeka ukuthi ubaba wakho kwenza kodwa wena ufuna kale indlela kwabani yakwamalume and uyakhona futhi kwenze njani ukuyivusa Hlomuka ngiyabonga ngethuba